Ia, whamalulu atu ono tūlanga o le motusia ho i o le si vaenga o le tātou laivia e whaatai le tua. Le oto e maua maile so tainga e vi ai le tua. Ia ma tātou whaawawa e tusa ma le tātou por kalame ne viafi. Pe ona whaautuina ia le tātou whaasoa. Knowing the perfect will of God. O le tāua o le tātou whaasoa i le ne viafi. The evidence of God's perfect will. O le au mainga ma le momolinga mai el tuso Roma. Malona whata waina. A yeise isi mea e whapena ona mo mua ona whamaunia ailo tā. Whapena ona i loa o le finangalo tutasi o le tua ma abea i fo i tātou ma whamauninga. I le finangalo a toa o le tua ua whaalia ma o loo whaalia i le lalolangi le nei. O le tāua leo le vaenga o lo whapena ona au mai le apostolo i le mtaupu le suma lua. E pe ona whapena ona au mai e il foi upu le momua. O le nei, le au soe e mo miono tātou toi fo i ei tua i mai ai le foi mataupu momua sa i o mai le mataupu e sifuma le tasi. I mea uma ua folasia ina mai le apostolo matala tala mai le apostolo i totono le tusi leo Roma a o lea olo whapena ona whatatia mai ai i ni la sanga se lua lo na taua o a onga malona i tūlo na lua o le ola ina o le o onga ma le molitino ina mai o le o onga e mo miono tātou whapena ona whamauni aina. E whai mai le ia le whai upo e tolu suma lima o le taupuna e suma tasi. Po ai se ua mua i awatua ni mea ia te ia. A o tauia mai ai ia te ia. A wā ua fua mai ia te ia. Ma ua whaia e ia. E ua tufoi ia te ia me uma. Ia te ia le vi inga e whaavavau lava a mene. Lea lai whai ule me ta upule e sfuma tasi. A le apostolo ina ua whapenao na whai umai ia mea umaulo whapenao na tala ele apostolo ma whaasoa ina mai ele apostolo. E whaasino ile lofa muti vale o le atua. Lea lai e a laiona ta ua i. Ai so tala no le titia ile amatanga o le whai upu lea mua. Ona olo o mai e se vaenga tāua tele na whai mai le au soe. Therefore I beseech you, brethren, or brothers, o lo whapena ona tāua il whasamoa, le au soe. O le upu le o lo whaonga i, o le upu a Delphos, o lo o tusia ile tuspaia ile ngangana o tuspaia. O lo o whailoa mai ai, ia i la tau e whananau mai i mātua e whapenaona tutusa po o le tamama le tina e tasi. Ai o lo whapenaona whaata mai ai ia le tāua o le whanawina mai e le atua o i tātou e ala i le nganga pa ia o le atua. Ina o tātou talia le upu ma talia le alo ma whapenaona whaatanga le nganga pa ia o le atua e sau e whaola le nganga o le tangata. Lea lai e whaailoa mai ai le au soe e le apostolo Paulo. Ma fua le anga e tasi le pute whanau na whapenaona whanau mai ai e le atua le au pa ia ma le kalesia. O i la tau ua whapenaona ta ua le tino ke riso le kalesia le atua. O uso matua whawhine, matua ngane i tutono le ainga, he tasi o le ainga o le atua. O le taua na alvaenga na o a mata mai le apostolo ia le mata upule e sfuma le lua. Ai o lo toe whatepa i la to uma, lea ua ta ua o le whanau o le atua. Ua ta ua o
so o ke riso wata ua le tino ke riso wata ua o le ainga o le atua. Ua toe whatepa I lantou I le mataupu mo mua se I tau lava I le mataupu sumaltasi. E whaasino I le lofa muti vale o le atua. Le lewe mai o le nei le au soe. O te ai o yatu ya te utou ono le lofa muti vale o le atua. Vai le au menga. Ona o le lofa muti vale po le mafua anga e a lai ono o tātou mo miono to e tepa I tua. O lo tātou amna ia ma lo tātou whata waina o le lofa muti vale o le atua ua fola sia ina mai. I le amatanga o le tusi o Roma, se I o le mta upo e sfuma le tasi o le tusi o Roma o lo whailoa mai ai, mea tā ua e mo miono tātou I loa ai. Le atua, ma mo miono tātou I loa ai, tātou tangata o tātou o tangata ngasala, a o le atua e paia, o ia na whaola malawe ai, au I tātou no tātou iai le loto o le angsala, e au noa ma le atua, ma whailoa mai ai le wha le leo le atua ma vaenga o lo whapenaona se iau tau lau ina atu ia nei vaenga tā ua ia o lo wha mamafa ai e le apostolo mai le mta upo mo mua se ipa ia le mta upo sumaltasi o lo whailoa mai le mta upo mo mua ia le alofa wha le atua the eternal divine love of God granted to the sinners. Ua whapenaona ofo ina mai. Il tangata ngasala. Ua whailoa mai fo I tono le taupu mua. Ia le lofa muti. Le lofa tu noa o le antua. Ua whapenaona fo ina mai le tangata e au noa maningaruenga e na te mawai. Ai tau lava o le talia ina I le whatuatua. Le fo ila o lo whailoa mai ai. I to tonu o le mataupu mo mua le o le tusi o Roma. Ia le manuia mai le antua po le file peace o le upu peace ngai whao ngaina. Ai o lo ta ua in Samoa. Manuia o le manuia mai le atua le ngata o le loftu noa. A o le manuia ua maua le tangata. Le anga e talia ina le lofa tu noa. Ua whapenaona e te talan whai totoa I le manuia o le atua. Le foi la whapenaona au mai wha le apostolo Paulo le whaonga ina o le manuia lea. Ua I loa aile le linga I le vāo tangata ma le atua. Peace with God and peace from God. Le ua mawaile le linga I le vāo tangata ma le atua. Maua mawaile le tangata le manuia le pol file mu mai le atua. Ua whapenaona o tātou maua I tutonu ia keriso. Lela whailo mai ei fo il mataupu ale mo mua whai upa sumalua. Le whamawhana whananga o tātou maua mai le atua. Le atua tuvale le mautonu o le tangata ma le o se wha moe. Na mo o mia ma o lo o mo o mia te le tangata le whamawhana whananga mai le atua. Ma le saunia I le atua o le mana o le tala le mo le whaotanga nei nai le foi upo sumale ono le taupu o mua le tusi Roma. Au le foi la ua whailoa mai le apostolo I le mataupu e lima o le tusi Roma la valea. Foi upo e valu o le foi upo e iwa ma le suma le tasi. O lo whailoa mai ai le whamoe moe ua saunia e le atua mo le tangata. Vai e le matautia o mea ia ta pena e le atua. Whailoa mai whapalpale o le atua, whailoa mai le onosai o le atua, whailoa mai le anga manu o le atua, ngai ngāna taupu e lua foi upe whailoa mai le vi inga ua whapena, ona ta pena e le atua. Ua o le glory, o le upu glory na e whaongaina. Ua tala mai e le atua le mea lea, mai a te iei lungo le tangata o le atua. Or the glory of God will be upon the people of God that acknowledges the grace of God and receives peace from God and with God. Le foi la whailoa mai le mataupu lava lea e lua. Foi upu e lima, whailoa mai le, foi upu e valu, foi upu e iwa. O lo whapenaona whailoa mai e.
le mamalu o le atua ua fa penao na tatala mai le atua le mamalu le mai le atua i lunga foi o lana whanau. Le foi la olo fa penao na moli mawina le ami o tonu o le atua ua tuina i lunga le tangata ua amana ia le lofa tuno le atua ma le tongi ola o saulia le atua. Au le foi la olo ta ua i le matau ku whao tu so roma la valea. Lea fa mangalonga forgiveness ua fa penao na maua le tangata fa ilo le matau ku lima lea reconciliation le lenga wa ta pena ile atua fa ilo mai le tu so roma ia le fa nga ino le ami o tonu le atua o lo ta ua mai fo le matau ku lima le nga luenga la veai or the securing work of the Holy Spirit. Ngal mata upe lima foi upe lima mal foi upe valu. O lo fa penao na fa ilo mai foi. Le fa o la tanga o le mai le tua eternal life. O la fa mabau. Fa ilo mai foi mal sa o lo tonga ua ta pena le tua ua fa sa o lo toina ita tou mai le tau yo le angasala. O al tau yo le angasala le oti. Ma le fa ilo ina mai le tua o le mana leo watu wina i tutono le tangata e mawhai o na whāto i lalo i na aile anga sala ma ngā luenga le tino. Au le foi le whai loa ma le matau koe balu. Le toe tū manu malo ma le manu malo e maua le tangata i tutono ya keriso. Ma le taua i foi o i tātou o tamawhai ua ua i tātou o suli o le atua ma suli whātasi ma keriso. Au le foi la lo fai lo mai ai ia le tāua vaenga o lo whapena ona mo mio na mala mai tātou e tusai le vao le atua ma Israelu a o le va foi o i tātou nu ese i le nu o Israelu anto ai ma le atua leo Abraham o Isako ma Yakopo le o mai le mtau e sfurma le lua o le whatepa leo lo whapena ona au mai le apostolo e mo miono tatu to tepa i tua i le lofa muti vale o le atua. Ua tō malaulawina mai le apostolo, mai e le mataupu o mua, se i tau mai le mataupu e sfurmaltasi. Lea la fai mai e lo, o le nei le au soe, o te ai o iatu ia te utou, ono le lofa muti vale o le atua. Ia o tau tu ina atu, o tau tino i le atua. Famai ona o le lofa muti vale o le atua. Because of the mercies of God. Because of the goodness of God. Because of God's kindness upon us. Ile la lolangi nei. Lela e taua i tanto. Le angolo fa penao na whailoa mai ai. E le antua. Lona le lei wa tufa ina mai. Ai le na se le lei e tau na tufa mai. Au le lei e te tau na whātaua ina le tangata e mo mio na tali atu. Au le tali na le fina ngalo le atua e au no tātou tali atu ai. O le ofo tātou tino i le atua. E le o onga tāu o lo whapena au na whātaua ina mai le apostolo i le tāu po sifuma le lua. O lo au mai le whātaua i le tāua o onga, ma le tāua o le amio e whau mai a o onga, o lo whapena o nei tutono le vionga le tua po ua whatatia le apostolo ma le tāu po mua se pa ia le tāu po sumaltasi. Le ango le tāua lea. O le tāua o onga doctrines, o ingai flow mai ai le amio o le tangata o le tua. O ingai te tau na whapongai mai ai le amio ma le savali a le tangata o le atua. E leo se amio e tupufua mai le tangata le amio le fina ngalo le atua e whau ma whaforinga mai ai le tangata ua whanau i lai le nganga. O le amio e whau mai a o onga ua whataua ina ma toe whatepa i tangata e ala i le lofa muti vale o le atua. There, doctrine formulates behavior. Doctrine construct the right behavior
that we ought to behave ilumo le atua ma le savalinga e te tau no tatou fola wai fatasi ma le atua le la taua e tatou wal kilia. The more we ponder on the mercies of God, taua le mea, the more we ponder on the mercies of God, ua fai loa mai ele tualo na le leia i tatou, the greater the motivation, e birth ele tua ma whawhanau ele tua i tutonu ia i tatou, e a laio no tatou mo mio no ofo whataulanga o tatou tino i le tua. Le anga o nai whai mai o le taulanga e ola. O lo whai loa mai ai le role o le tangata taipei o le whengainga tuai le awosi taulanga. E sau e osi le taulanga i le atua, e ape le taulanga i le atua, ma whape nao na whatino e ia le osinga o le taulanga. Au le se sengala o le taulanga mule abei, o le taulanga e osia i le manu wa fasia, o le manu wa mate. Au le taulanga le di man mai e le tusio roma me tau puspuma le lua. O le taulanga e ola, e le ngata o le tangata le osi taulanga, le ua taua me o toluina i ake riso, le ua whaolaina i ake riso, a o ia foi o le taulanga i ona lima, e whape nao na ofo atu i le atua, a le taulanga la le ofo i le atua, ola, living sacrifice. Why? Because you have accepted Jesus to become Lord and Savior. Why? You have acknowledged the grace of God and received peace from God and peace with God. Lele tauai ina wo tatou ele faya mo mele o le mele o la sanga longa lua mele o le la sanga mo talia Yesu e fai malim faula la sanga lona lua o follow tino mama faiona e o follow tino ile tua, because now you have become a priest. Le anga leo wo fa pe nao na ve oe matangata faita ulanga ile tua, matangata e o sia taulanga ola ile tua le le sa o ia upolo fanga ina e le tusi o falinga mata upue mo mo foi upue lima. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood and made us kings and priests to God and his Father. Babai, ile umenga Yesu al falinga na ya Yohane sopele. Ina ua whapenao na whamamaina i tātou i le toto ke liso. Ua whapena i loa na tā ua i tātou wa tupu mausi taulanga i le tama. Au le foi le whamaunia i mo mua pe teu ta upue lua, foi upue lima. Ia le vaenga lea, ua whamaunia, you also as living stones, maola, are built up a spiritual house, about spiritual. Falenganga le foi le relate mai in me le foi mai ia le Roma le suma le lua fasino ile taulanga le osi ile tua mafai ile tua, a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. O le taua la le ele ngata o i o le taulanga o tātou o le taulanga a o le tuai ngā whainga e mwhaiona talia e le tama e ala ya ke riso a o le tāua lea e le o lalo le whenga inga mamose a o lalo le whenga inga fau ya ke liso i to tonu o le sotanga le o tātou ya ke liso i le whaiva o mekisateko le le tāua ya i tātou. That's the priesthood. Lea e talia ina i tātou el tama e le o le whaiva i lalo o arona ma lona au ainga i a levi a o lo tāua ma au mai e le fionga le atua le whasinamanga lea ma le whatula ngana mo tātou tangata o le atua so mo mua
e le mawhaina ta ua oe o le taulanga e ola lo tino e ofo i le tua pe a whapea e le mua i talia e oe le lofa tu no le tua a le talia ina e oe le tongi ola wa saunia e le tua e ke le mawhainga ofo lo tino o whataulanga ola i le tua unless and until you are born again in the Spirit, unless and until you acknowledge the grace of God, unless and until you have peace with God and peace from God, unless you become a child of God, you can never offer a living sacrifice or taking yourself as a living sacrifice to be offered to the Lord. Le ona acknowledge ia le lofa muti vale o le tua. Le on fatulanga fa pele o bainga le tua ya Paulo ya Roma mai tatou le kalesia le taimene. Because of the mercies of God, therefore offer your bodies as living sacrifices. Alanga o tumu voi tono lotu i tangata voi o la ta ua whaala tau tino whai mataulanga ola i le tua. E se le mea la e ofo i asol vai asol kimo. La e ofo i le angasala. La e ofo e whai eilo na iwi le tino le nei. E le o whao ngā e asia langa e li whao leina. E le italia Yesu e whai mali mwhao. E le mwhai langa e o force mea. E te le maua. Unless and until we italia Yesu e whai mali mwhaola. Unless you acknowledge and receive the grace of God and acknowledge the mercies of God, the goodness from God. Because of the mercies of God. Hallelujah. Therefore, offer your bodies. Ono le lofa muti vale o le tua. Ia o tautu ina atu o tautino. I le tua mailola ia leo le tua inga. Tino lea e amna ia mawhaat penaona taria ine le tua. Whai mai o le taulanga e ola, o le taulanga e paia, o le taulanga e malie. Awa o le mea le te tau ono tau whaia. For this is your spiritual act of worship on te mantua la ia le upo Yesu. Ia Ioane le whalinga e mo mua whai upo e lima mal whai upo e ono. Au le taua ia i tātou. Ina o tātou. Whenever we acknowledge to know the perfect will of God, that tells us we have acknowledged the mercies of God. Au tātou ilo le leile finangalo antoa o le tua, ma le finangalo tutasi o le tua, ma le finangalo tonu o le tua. Ma fuesa, le anga lewa e iloa, le lofa muti wale o le tua. Wea mana ia ma e talia ma e whapenao na ave iai whamomua. Ina ia whapenao na e inu malie le leo le tua momua. Ona whapenao le ona e se mai le la sanga momua. Au le la sanga whawau. It is a daily responsibility. Daily duty. Just as the priests offered sacrifices morning and evening, daily. It was a daily work. It was a daily responsibility for a priest in the Mosaic covenant. Lela stand in contrast mai whangainga mamose, il whangainga fōle o tātou iai, ua whapenao no tātou wofo inai, fo i tauranga ia, ofo i taiao, se i kau i le aviafi, longo winga aso antoa, ofo lo tino i le aso antoa, i le tua, e lenga kaiao ari kaime, e ofo i le tua, e oku i le uli, wa esele me ofo i tino tangata. Le ai, vai mai e ofo i le tua, taiao, aviafi, taiao, aso atoa, se i kaua i le aviafi, au malpo, ofo i le tua, o le taulanga e ola, o le taulanga e paia, o le taulanga e malie, o le tauala lea i tātou, ono tātou i loa, le lofa muti vale o le tua. Le anga e una ia i tātou. E tātou te ofo, tātou tino whataulanga ola i le tua. Because we acknowledge and focus on the mercies of God as the driving factor. For us to continue to offer
our bodies to God as living, holy and pleasing unto the Lord, sacrifices. Bye-bye. Taimia ya be eseo mata mai le lofa muti vale o le atua. E le to e o fololo tino i le atua va taulanga ola. Ai o folo i mea tino la langi nei. Se lo me o foi lo tino ma voja le anga wa be esel taula inga ola vai mai le lofa muti vale o le atua. O le mai ngana na o mai le o le atua. O le taula inga ola vai e mafua ai ona mfai ona ofo fa taulanga ola lo tino i le atua pa ia mali le anga le taula vai le lofa muti vale. Vai a taula la wa ai le lofa mutimo vale I me umolo tau malaulawina le apostolo mai kasi ka usul maltasi o mata upu o mea na e atili ai ono ta ofo fa taula ngaola o tatino ile tua wa mai o tatino ofo ile tua au malepo po taula fo ila va ai le lofa muti vale ia fa pongai e pea le ofo tatino va taula ngaola ile tua aso atoa vayaso atoa masina atoa tausanga atoa haleluya lele taua ia tato ayaila zeisi me wane ya beese me io tamata pe afia ofo va taula ngaola continuously and consistently our bodies unto the Lord is the focus on the mercies of God. Hallelujah. Ia taula alva ai ile lofa muti vale o le tua. Si lol tava ai mai le lofa muti vale o le tua. Se lol mea e anga ai o tatino. Se lol mea e ofo o tatino. Ma fa pena io no ta solia al finangalo le tua. Lela e ilo tai lo le o le finangalo o le tua. Tate fa pena io no fa tau nuku finangalo le tua. O le ofo tatino fa tau langa ola. I le tua. Le alae. Fai mai le fionga le tua. O lo ta matafa ioilea. O lo I tu fa le nganga le o lau au nanga I le tua. O ki le o le. Ai titilo nei I le vasolonga mai e paulo le. E se foi mali. E leo fai mai e ofo mua le mafau fau I le tua. O le fai mai e ofo mua lo tino I le tua. Fai mtaulanga ola I pa ia malia I luma o le tua. Pa mai, o le mele te tau wai ono o tau fai alo no winga ele alo fanga le tangata e tau fa mai. Au a foi tau te amio fatasi mane le rolangi. Ai pai ta ia li liwina I le toe fuata ine o tau loto. Ina I o tau suesue pe se alfi na ngalo o le antua. O meo o le lei ma le malie ma le atotoa. Me ngai o mai ngai foi upuelua. Ua fa penao na o mai ele si polo inga ina. E fa penao na aua le o ta a mio fa tasi malalanga. Lela lo skipi mal menga toe o mai ai. Lela lo skipi mai nga o te arua nga I o ile. E va enga le fe mai. Ai pe tai. Ia li liwina I le fuata ina. Ia li liwina I le toe fuata ina o tau loto. O lele o mua na ofo mua le loto e fai mai paulo ofo mua o tau tino e fai mataulanga ola longo winga o le opposite o le mele tau mawhai e ilis tangata I le teimile nei o le kau mawhai e fa pengao nga ave fa mua lo na loto I le tua longo winga o le fatulanga sao le o le tapua inga I le nganga ma le fa maoni ma o le mea te tau e ono tatou whaia. Ofo mua lau tino I le tua. Ngai ka penga le e ofo foi ma lau loto I le tua. O le visili, le mua le eno ofo mua tino e le mua loto. Le loto fuateina. Po le loto e whapena ona li liwina I le tua. Po le fuateina e le tua. Po le renewing of the mind. E vengo fia ma fuja le anga a mawhai o na ofolo tino I le tua o le aruaku malo loko I le tua ai e ke fiula ka ofolo loko I le tua ai a fa pe o le fa ngalo tino e fen ma pe ngalo wenga le sala ma le pongsa ma fai ilo wibi ma fai ilo roto e tul fina ngalo le tua
e ke fiu ala te wofolo roto ile tua ala ya vanga lo kingo vai le fatulanga mai le upo le tua o fo mua lo tino o ngam faila ia le nga luaku loto le nga ele mafainga alu tino e ngofoloto vai o le mea alu el tino e na te fe ave ia loto o fe lava te savalie ele fa pe o saulo loto mai fa folo tino alu je mea alu o le fa le ai ngala e mfaionga e manatu yai a o lo loko lai ko ngwa kingo a o lo wanganga o lai ko ngwa lo kingo vai o le te fedua ia la lotino ma fe avea I loto o mo mai le fe mai le tua o fo mua lotino le nga e rua ko ila ma lo loto le o le fatulanga sa o nga ele tua fa tai le tu le o le failoina mai ai tatou le nga e to te le ai fai mai e mua loto ai fiu e ta wofo la to loto ile tua ala ya vangal tino I meor kingo malalangi nei aisha la ya mio fatasi malalangi to solo muli folola ia le ile amatanga al fo bodua au wo foi to te mio fatasi malenei lalolangi au wo foi to te mio fatasi malenei lalolangi ole tau ol vaenga na fa pena ona fa ilo mainga ole polo inga lo fa penaona au mai e le apostolo Paulo ina ia fa penaona I loa le tangata be not conformed to this world to the ion le fa I loa mai le lalolangi le ne e fa sino nga I le amio lo faia I le taimi le nei po le nga tupulanga le nei po le vai tau le nei por sio manga le tatou te iai langa ngai whao ngā mele ion o le au ngā tūpulanga ma le teimili nei I le tuai ngā miolo whapena ona tā ua I le apostolo whamai aua fo I tau te mio vatasi ma le nei ion ma le nei la rankai kusa le amal whao ngā le upu le whao ngai I ia satani e le fionga le atua whai mai o le atua o le nei la rolangi cosmos o le system o lo whapena ona nga lue mai tua o le ti Apollo mana au ma le nganga le e ta ua le nganga o le ane tikiriso o lo ngā ioi le lalolangi le nei ma le angasala a toi ma le pouliuli o le lalolangi le nei ma o ngā whainga au lele into e whai mai le apostolo I awani o tātou wa mio o le upu conformation o se mea te tau mawhai e pu e whafo e abe I tutonu e sui e tutonu au se mea ele approach wapena ele upo le atua le tangata e fuata ina ma whapena ona suia ele atua aise alanga suinga e amata mea ele atua e amata mai tutonu ona transform la ia lea pe fuata ina pe feliwa ina ele atua mai tutonu ai aliani mai fafo ele pe o le confirmation e amata tu fafo e tau mwhai abe tutonu lela e tau mwhai e listo tele e fia mio fatasi malela langi ona poloka la ia lea o le ofoina o lantou tino I le atua o le taulangaola ma fuaisa le anga o le fia folinga pe o le lalolangi e fia fataitai fua le tangata la e whailana Hilux mamai ta fia maua se Hilux pe o le tangata anga o maua le Hilux fa pe la fa waru lo le loto ai mai lo vi fia au o waku le loto o waku le Hilux o se me te fia manao e te fia pei ai o tangata maumea mfataitai ko whakaikainga e te ele fa pe o le anga le o e nei le o o le umanga o mai Paulo it's the love of money not money it's the motive behind it lela le fa tau o mele vionga le tua awani o tatou a mio fua pe faua tatou a mio ile va ainga o lo tatou va ai tuai ile la rolangi e tau mafai au mai e fa pena ono tatou sava variai ina im fayon talia tatou ele tua le ai
O le ai whatulanga sa o pele hai lax, e vi ia le atua pe a e taulai lau va ai le lofa muti vale o le atua. O nga ofo le o lau tino e whai mataulanga ola i pa ia malie ma mui lumo le atua. Ma e whatino ina yaso uma. E ao o na whaia la vai oe. E le whaia e seisi mo oe. E le whaia e lau tōlua mo oe. E le whaia e lau tamā mo oe. E le whaia e lau ua mo oe. You have to decide willfully to do it. E ao na e whaia la vai oe. Tai peia o lau teliaina o le whautanga. E le teliaina e le stangata mo le leo oe. Same thing with offering our bodies. You offer it, another will not do it for you. Taipeia ole tangata e ola whaivi inga i le tua matapua i e whawhiawhia le tua. E le mawhaiona whaia e listangata mo oe, e awaona e whaia e oe. Le lae e raiona tāua, le ofo lava e le tangata o lona lava tino, whai mataulanga ola. I le tua. Awane o tātou pei o le thermometer. E whape nao na su e le vevelo le tino wala ngā lue ngā le o le thermometer. E whape nao na sa ili le vevela le bawalunga o le fiva, ma le alu i lalo le fiva, wala ngā lue ngā. E peisla na ngā ioi le meo lo whape nao na surroundinga, ma whape nao na fua i eila na whalongona. E fua i le vai wafo. Ia taipei tātou o le mele o le thermostat. E maintaininga le vevela ma le cycle o le vai vela i tutono o le tāwale ma le vevela e tauna iei leafi. Mea ngā kauma walalo le kauma lili le afi le temperature e te tauana iai. O ngā kiriki na ia le thermostat e koe whakamilo ma le vai vela. Ina ia pālengi le vevela e te tauana iai. Aua nei ova aua nei lalo fo ia maintain na le level le tawana ia ka penga uma tatou i le savalinga le tatou te iai e fa pena ono tatou fai me falongo i le upu le tua ma le teite inga le nganga o le tua ina ia maintain la tava ai maintain la ta mio maintain la ta savali ma le ofo ina o tatino Peisi o le lofa muti vale o le atua, ma o tai loa ile finangalo le leo le atua, pe ao ta whaatino ina, o se kau whawhingo fie ina le mo tātou, ao le tāua na o lofa pena o na au mai, e le fionga le atua mo tātou. Ile mele pa tātou tilo foi, ile leanga o le meta o le conform ile lalolangi, po le amio fatasi malalangi. Kai pei o le thermometer, malona function. Kai pei fo i o le mele o le langi, o tātou o i loa me o langi, o le madia i o le me ola lea, e tango nge i whapunga le vaivela. O kwa pupunga le vaivela, o na tango le mai le langi ola voile, e tongi atu tono le ulo vaivela lea. E oso e wafo, te mia e pae e vai vela i loa e le langi o mkwabe vela punga e mate ai oso rola e le wafo aisea. O le respond na le langi i lana whalongona i le vai vela i le teimi i le e whapena o na whafo se i ai o na pae lona tino i le puno le vai vela le o mkwa asa. E malie, e kangola e whailesi a wala. E malie e la le amio le langi. Tango e toe au mai se isi ulo ki ai mawai maruru i tutonu. Ona whato atu ulola ia le ilunga o le afi. Ma whape nao ne tango au mai le langi e tu ulole i tonu. E ngofo le langi ngai le ngai o le malu o le vai le i tutonu le ulo. A o whaawau iona mumu le afi lalo le ulo. O lo whaawau ona solo i le mawhanawhana, ma bebela, ma puna le vailea. Le amio la langi. E le to oso i wafo. Ai o le a condition lona tino. I le sio manga le e whapena ona fesuisu iai. I le mea le tupu i le vailea. E base le respond a le langi. I lona sio manga i wafo.
o ngā just leo le lange lea, i le vevela lea, ma ngofo ia i, ma container yala ia le i, ma complacent ia i le lange lea, se ia o inga ma kua pupunga le vevela, ma mate ia ma le lange lea e whate ia le lange. Ai whape ume inga ola, ai o le a mate i tonu i, kai whape ngā mal confirmation. E a matamata i titi, e a matamata i la sanga, e a matamata i se vaenga, i lo talia ina o lea mea, ma lea valaulia, ma lea whainga wo, ma lea wha sosonga, ma lea mea wa whailafi mai, ma e a mata atuai, ona condition lo tangate i sisio manga lea o le lalolangi. E nā tia mai ante oe, muli ane, umale aso e kasi, wa e mamao ma le tua. Sau leisi aso, aluaku ma leisi masinga, aluaku ma le tausanga, wātili ai ona e le iloa o lae, e te eli lava e oe loutu ngā mau. Au tā ua la lea, o le tū le leile na, ai au tā iloa le tū le lei o lo au mai e le fionga le tua. E mo miono tā adjustanga iai, be transformed by the renewing of the mind. Au le tā ua iai tātou. Lenga e le o se mawhau na whanau mai mata ua le mawhau le il tino le ne. O le mawhau le o tā maua i totonu o le tua ma le a inga le o le tua e pei o na whaonga i le paulo le upunga le whai upu mua Delfords o le tangata e whangau mai mātua e tasi. E pei o tātou e whanau mai le tua lea. Ala ya ke riso ma ngā ruenga whaola le nganga po i o le tua. Lea lai tātou te mawaile ma whau ma ya ke riso. Ma o tātou mawaile manatu sa manatu ai ke riso. Le lai sa o ia upolo whao ngā ina le fionga le tua. Pea o tātou toi foi mai le fuata ina lea ma le liwina o manatu o le loto o le tangata. Taipei o na liua fofonga o ke riso I lunga le manga. Taipei fo o na whapena o na ta ua e le mta upu le suma le lua. Ai pei fo o na whaonga ina le apostolo I le lua korinito mta upu e tolu fo upu suma le balu. I le liua fo linga o le tangata ua vaia le pupula o le atua. Ma le mamalu o le atua. Le lei o le atua ma le ato toa o le atua sana tia ai ua whapena ona tatala ina e le atua lele whai mai ei upu na whaonga e paulo ina I le lua korinito e tolu fai po sifuma le vanu. Au I tatou uma o loo vava ai tatou I pupula o le li ma o tatou mata e le ufitia ua liua transformation. Ai tātou wa fōlinga iai nei li pupula e o I pupula. Whapeo na maua I mai lea li o I o le nganga o le pupula lea. O le pupula e whawau longo winga e sawi la sanga. O le pupula e yeino na la sanga mombua o na o le la sanga lo na lua. Na o le lo na la sanga lo tol whawau ala pupula lea. O le cycle lo tātou iai le sāwalinga le nei makeriso. The more we draw closer to Jesus, the more we become like Jesus as we see the face of Jesus in the Word, as we obey the Word of God, the more it draws us toward God. Au le tele foi le nā le pupula o le tua o le ava aia mai ai tātou. Aisha, le anga o le tele o le upu le alu tu tonu i ai tātou pe au tātou whaia. O le telefoni na o le whaama mai ne whaia le upu le tu tonu i ai tātou. Le la Iesisi me le uma ona whaia le tua ma o lo wha wau na whaia le tua. In as far as discipleship is concerned, it is the cleansing work of the word. O le ngā ruenga whaama ma o lo whaia le upu le tua. Le la, mo tātou i ai tu tonu o mawtanga. Mo tātou I to tono cell groups, mo tātou I tonu o afiafi e whaia I ainga, o mafutanga e whapena ona fo laua I le aupaia I le aso, ma le aso ele yo I le asa.
o sai I mafutanga na leanga o lo fa mama I tatou ele tua ma fa wa yona mo tatou ele tua. And at the same time, transformation takes place once we heed the word, not just reading the word. Mena leona le te tauana o tatou whaitau le upu lea tauan whaitau. Leanga le take place silent transformation. Ele mwaina fota inai manatu le loto le tangata. Unless and until we come to the word, and the word points us to the person of Jesus. Ina yo tatou maua le pupula le finangaro le atua. E tatou te pupulai. Aya whapela tatou te whaia yasta itasi. Imagine le pupula o le atua e lunga ya te oe ma whape naona susuru atu le au paia. Lea lai whape naona la iona tāua ia I tatou. E o mai lalo le apostolo isi foi upuna e whasolo I foi lalo. Fai mailo foi upatolo le o tanga whapupu whamai. A wao le lofa tu no watu ina mai ai a te au. O te whai atua ia te o te uma. Aua le whaasili le manantu o se tasi I le mea wa tātou, wa tatau o na manatu ai. A ia mama le manatu, ia tusa ma le tōwhinga o le whātua tua. Ua taitasi ma tofu ai mai le atua, vai o le vaenga nau o ile apostolo. O mea ua whana nau mai I le la sanga mua le pe whātaua ina le lofa tuno le atua. O follow tino whātaulanga ola, Yaso taitasi e whanau mai le whātaua ina o le lofa mutimuti vale. Ato ai malota whape naona awani o tā mi o peo le larangi. Ai a fuata ina manatu le loto. E ala ilo tā whaitau ma whai le meolo whai mai le upo le atua. Ina ia pupula tā ua. Once lai pupula I tā ua. Ta te o mai la sanga lea. O le tangata e manatu wifo wa ia maua le manuia. Leangal mele le vale kongol me Aristotele ua maua manguia ona va ai mawalano lo le istangata le fe mai le apostolo I fai tete oil na fai mai e sili oil le istangata ai ona we maua mea ai ona wo fa manguia le tua ya te oe aua ne I vave se oil mele ua fa pena ona fa manguia ile tua ya te olongo winga. O manga ia le umainga I ngai whapretania o le foi upuna o le whailoa ina mai for I say through the grace given to me to everyone who is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but set your mind to be right-minded even as God has dealt to every man the measure of faith. Leanga o ia mawaile me ta o le whasau sili lo le loto le tangata whaolaina. Ona ia vai mawalalo lo le iris tangata e na te le maua le whamanianga le. No, a ia a vea o le kaua le o le mea. Ia a vea le whamanianga o ta maua I le la sanga le o le matua whaleanganga ma le tupu ia keriso ma le lei o keriso o tātou maua. Ia whai tātou matosina le lei tangata. E whapenao na mana ia I lātou. E whapenao no tātou walo ia I lātou. Ma o tātou whelosiki ma I lātou. Ma o tātou o le mele le kupu le jia waenga whaola. Inga le wakele maua manguia maua. Wakau le koe fia karangoi. Kangaka la whakua whaola inga. Le whakua sau loku. Le whakua ai loa Yesu. Ua asosia nga o lunga I oro kumkumu. Ai kia ila lo I. Le ai. O le alainga uminga maintain lunga yo. Leanga o le lei o le whapena ona take care atu. O le la sanga mbomua le o le savalinga. O le tā wawhenga ia I mata. Le o ka koua o le upaia. O tā te foi o tangata ngasala. Walawe ina I le lofa tu noa o le atua. E kukusa umatangata. A le la tā ua I le atua. Ina wo o mailalo I le isi mamamai. A wafa peo I tu tino e tele I le tino e tasi. Ai le tasi se whaiwa I tu tino uma. E whapea I tātou nei le tōtele ua tino e tasi a keriso. Ina ua whawhea ngai I tu tino. Wai le ye.
Elem fa to man to le upo Paulo ya Korinto elem fa ya tu le ulu fa pe naona le ngalim matua pe manatu fa va talinga ya mata man fa va isu ya talinga pe manatu fa va lima ya vai pe afatusa ile tino le tangata itu tono le tino ke viso e ai tu tusa itato uma every facet, every person, every function, all of our now na ta wai tu tino tangata ya te ya. Pai ka inga lima kuale a me share le lima matua mai le lima tangata. Matua le to e maua le firm grip e te taua na iai. Le to e le leifo le tau finga o mea. Ai a fa peolo iai pea. Ole a maula ui mea ole a le leifo le whatinonga o le wino le peni ma mea umalaba o aisinga yoinga ai lona taua e le mawhai e le tasi o na whaalea o ngā le tasi au le whape nao se solo mai le apostolo i lalo i le umaingo vaenga taua pe au tātou tiltilo loi mea lofa ua wha mea lofa e le tua le kalesia a iai se isi tusi o lo moli mai ai le tau o mea lofa o le nganga pa ia i tangata o le tusi le o Roma mta pa suma lua o oile mo moko i nito mta pa suma lua mal suma lfa e le fa nga ina ile upu na mea lofa o lo fa nga ina le upu pneumaticos le fa sino i mea fa le nganga o manifestations o le nganga pa ia a o mea lofa o i o mea lofa ia te peifa o mea lofa le ta ue le fese fa i to tonu i ofisa o le kalesia a o ko inito ai o le tala noi le ngalue ina o mea lofa ia i to tonu o le kalesia i lungo le upa ia ma to tonu o le tino keriso a o lea le fa tai le ne viafi a iei si mea fa tula ngai tatou i me uma ia o le taula inga o le vaai le lofa muti vale o le tua o fo tātou tino, watu mau tātou loto, mau tātou tūmau, i le upo le atua e fuata ina o tātou loto, waine o tātou wa mio male la rangi, ono tātou sue la ia lea, o le winga pe wha mau lia i foi la ia lea, o le finangalo a toa o le atua, i le larangi. A iai se istangata e whalia i le finangalo a toa o le atua i larangi nei, o e mau tangata whaalaina. You are the evidence, I am the evidence of God's perfect will on earth when we focus on the mercies of God and obey the voice of God as He leads us according to the word. Anga leile tua le fiafi famia foi le tua finga malolonga. Ta mafa tai mola upu le nei po. Fa penao na yai lau familianga i so se tasi. Le vaenga o lau upu o familia ai i la tou. Talo ya fa penao na fana wina le upu ma fa penao na fua mai le upu i le soifua ma le olo tangata. Yai lo wanga le lei. Pa yatu lo au fa malolo. Pa yatu ngā luenga so swani mal fa mafan fananga. Fa manuia le upaia ma le tino la utele o keriso. Fa manuia Israelu i le neipo. Ia ilo file mu ya Yerusalema. Talo fa manuia ya samu. Maon tangata ono swafo Yesu. Amene ma amene. Anga le atu le tua i whenga malolonga le fiafi. Malta pena tua i fo i la sao mo mua tayao. Tātou tue wheloa i lua spou le lofa mleanga leo le tua ono Yesu. Amene, ma amene.